laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن جرني الله تبارك وتعالى أن يتم كنكم الله سبحانه وتعالى تقول ولي مثل آدم وتجي ولي جلبه وتجي ولي جياب مبتنلاد صلى الله عليه وآله وسلم وتجي كنكم الله جل وعلا وودي ان جوكو be odo sunna nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En jarnimo e dow odo neema mo tawata ko kanko buri mawnude dendangal neemaji makko di. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o neeminta ɗum jiyaɗo makko ka gurnan aduna ɗo. En jarnimo kadhalika e dow dendaningal neemaji makko ɗin e moƴƴereji makko ɗi kanko Allahu jalla wa ala o waɗani. Mi seedike wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu jalla wa ala gooto. Mi seedike wonde nelaɗo on Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam o jiyaɓe makko kanko Allahu jalla wa ala ومن نلعب مكو تركي الله سبحانه وتعالى yo ittude yurmede makko nden e moƴƴere makko nden o ɓeyda mantore nden e dow maɓɓe e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala gomɗinɗo jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe e kala manin artuɗo jogiti oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. hara yeeso ɗum mi salmini on goɗo salminago islam. haray si ɗum feƴƴi hono kermofoɓe meɗen ɓen ɓe ardiniri noon ndeɗo jonde meɗen inchallahu jalla wa ala e nder nduɗo suudu jiyaɗo e cuuɗi makko kanko Allahu jalla wa ala o yiiloto ɗum e unwan o tawata ko ɗum woni tawjihatun wa wasaya lishababi, ɓe mana fewtinale kañum ma e wasiyaji ɗi tawata ɗum ɗo ko wonande ɓeɗo sukaɓe. waɗi ɓe gawndi wondema dawru shababi fi l'islami ودور عظيم ودور رفيع الشأن. ويتيكم إلى سكابك وبدأبراك وبهلفناك ونكادوا دين الله تبارك وتعالى وبهاني الدنيا لكم كادوا دينا ونقول نتواتكم مولى مؤجا o hunde tawata fiyake mayre no ɓanti. aray oɗo suka
ko neɗɗo mo tawata fewndo ka o woni e suka yagal makko non ɓe gandi cheytan alayhi lla'na fewndo o waktu ɗon o woɗɗitota ko kanko cheytane e oɗo suka haray mo ardanamo e bangeji ɗin ɗi dendagal majji fi etagol hattirde etagol no o wawata hendorde on ɗon o watta mo e sukaɓe ɓe tawata ko jokkuɓe laawol makko ngol ɗum waɗi si tawi oɗo neɗɗo mo tawata ko o sagata ko o suka da'iman ka gurdan aduna ɗo ko o hanaɗo wasiyede ko o hanaɗo waɗanede fewtinale e gandi nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo no jeeya e ko ɓe andirano kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu waɗugol wano ardi noon ka hadise abdillahi ibni abbas radiallahu anhuma wonde ñande goore nelaɗo on alayhi salatu wassalam tawi hiɓe waajade neɗɗo gorko goo ɓe makanimo igtanim khamsan qabla khamsin nelaɗo on alayhi salatu wassalamu makanimo alɗino e nder piiji jowi ko atti piiji jowi ardema bimana wakkilo tinnoɗa hattirde tinnagol e fi moƴƴingol ɗan ɗo gurdam maɗa aduna hara ko e laawol ngol sharia jaɓi e fi moƴƴingol ɗan ɗo gurdam maɗa laahara ko atti piiji jowi ardema elaɗo alayhi salatu wassalamu kalimangol oɗo neɗɗo ɗin piiji ɓe maaki shababaka qabla haramik ɓe fuɗɗori kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam sagata lankaku makko ngun kanko oɗo neɗɗo ɓe makanimo wonde yo eto hattirde etagol hara o puyɗali fewndo ka woni ɗon sagata hara o wonali neɗɗo mo tawata ko o neɗɗo jasuɗo fewndo ka woni ɗon suka hara o wonali neɗɗo mo tawata ko neɗɗanke bonnuɗo sagata yagal makko ngal elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki shababaka qabla haramik o yaha heto e nder suka yagal maɗa ngal wakkiloɗa hattirde wakkilagol soobinoɗa etoɗa fiya kuuje kaɗo dina maɗa tiiɗa etoɗa janga kaɗo dina faama kaɗo e sagata yagal maɗa etoɗa tinnoɗa e dewal allahu tabaraka wa taala ngal jogitoɗa sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama no haniri ɗon fuɗɗoɗa ɗum ɗo tawa ko fewndo ka wonɗa sagata ɗon hara a accari ɗum ɗo fewndo ka hewtuɗa ɗon e nayew maɗa kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗo woni ko ɓe fuɗɗorani oɗo neɗɗanke ka wasiyagol maɓɓe o wanna noon si tawi en daari ka hadisa ɓe barzat al aslami hadise mo tawata imamu tirmidi no fillimo ka sunan maɓɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe makuno wonde la tazulu qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'ala an arba'in kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki sen aroye ñalande darngal oɗo neɗɗanke teppe makko ɗe ɗiɗi ɗe serata ha kanko neɗɗo on o landir fi piiji nayyi no jiya ɗin piiji nayyi ɗi nelaɗo alayhi salatu wassalamu janti ɓe maaki wa an shababihi fima abla suka yagal makko ngal koye honɗum woni ko suka yagal makko ngal hiɗɗi koye honɗum kanko neɗɗanke on o hiɗɗini sagata yagal makko ngal koye honɗum o feƴƴini suka yagal makko ngal ɗum ɗo kanko neɗɗo on o landitoyte fi ɗum ɗo yawmal qiyama e riwaya goɓe maaki wa an jasadihi fima abla bimana ɓanndu makko hecciɗunu ndun ɓanndu makko marndu doole ndun koye honɗum woni kanko neɗɗo on ko hiɗɗini nduɗo ene koye rewgol allahu jalla wa ala ka koye puydugol iwtira ɓawo iblisu alayhi la'na koye ɗiɗo woni
kanko neɗɗanke on ko o lanni nguɗo sagata laaku makko walla koye ɗum ɗo woni kanko neɗɗon ko heƴƴini duuɗo ɓanndu makko. ɗum ɗo holli en wonde alhaali ko yowondiri e fiyake ɓeeɗo sukaaɓe ɓe haanaka accireede hoore maɓɓe ɓe haanaka accireede oɗo yaasi fewndiiɗo hannde wa illa iblisu alayhi lla'na ko kamɓe o ɓuri marde haaju e muɗum fiyo koneeli makko ɗin ɗi tiiɗu fiyo doole makko ɗen ɗe tiiɗu. haray si tawi hawri en ndaari ko wiyete almarhalatu shababiya oɗo marhala mo tawata ko marhala sukayankaaku ɗum woni sagatalankaku ngun ko marhala mo tawata fiyaake makko no himmino mawni no jeeya e alamande ko hollata ɗum joomi meɗen tabaraka wa ta'ala nelaaɓe makko ɓe o neli ɓen ɓe denndaangal maɓɓe annabaaɓe makko ɓe o immini ɓen ɓe denndaangal maɓɓe heɓaaki annabaajo hay e gooto heɓaaki nelaaɗo hay e gooto mo allahu tabaraka wa ta'ala acci haa on nawi si kanko allahu jalla wa ala o immini mo ɓe denndaangal maɓɓe kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala ko fewndu ka ɓe woni ɗon e tumbo sagata yaagal maɓɓe ngal kanko allahu azza wa jalla o wahyini dow maɓɓe o immini ɓe kono abdullah ibne abbasin ɓe maakirino radiyallahu anhuma ɓe maaki ma ba'atha allahu nabiyan illa shabban allahu jalla wa ala o imminaali annabaajo hay e gooto siwana ko suka wonno ɓe wattino wa ma a'ta aliman alilma illa wa huwa shab ɓe maaki o hokkaali kadi ganndo hay e gooto ganndal siwana tawi on non koyo suka woni ko wonno bi maana ko fewno ka woni suka ɗon ko ɗon kanko neɗɗanke on o yanganto ngal ɗo ganndal allahu tabaraka wa ta'ala okka mo batte muɗum haray ɗum ɗo no holla en wonde fewno ka wonɗen ɗo sukaaɓe ko ɗo haanuɗen immaade wakkiloɗen tinnoɗen hattirde tinnagol e hino annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓeeɗo fewno ɓe haɓiduno e ɓeeɗo yimɓe maɓɓe hattirde haɓidugol fii ko yowondiri e ɗiɗo sanamuji tawi kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu kana fatan waɗi kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam nde ɓe lancuno ɗiɗo sanamuji ɓeeɗo ɓe waɗi ɗi kunte kunte ɓe ɗetti tenirde nden aala mo tawata on ko on ɗo woni ko ɓe fecciri sanamuji tosoki ɗin ɓe pali ɗum ɗo e sanamuru mawɗo ɗum nde ɓe arnoɓe landi ko hombo woni ko waɗi ɗum ɗo ɗiɗo sanamuji maɓɓe ɓe wi man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina alzalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ɓe wi fa'tu bihi ala a'yuni nnasi la'allahum yashhadun قالوا أأنت فعلت هذا يا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام اليهود نوديدو سلاموجي كوكو جانتين دو با kamɓe shirkayɓe ɓen ɓe iwi ka iidije maɓɓe ɓe arti ka suudu maɓɓe ma'bad ka ɓe waɗi ɗon sanamuji maɓɓe ɗin ka ɓe rewatari ɗon on fati ɓe landodiri ɓe wi man fa'ala hadha bi alihatina ene ko hombo woni ko waɗi ɗum ɗo ɗiɗo sanamuji meɗen innahu lamina zalimin ɓe wi pellet on ɗon ko neɗɗo mo tawata ko jeyaɗo e toñuɓe on sati woɓɓe e maɓɓe wi wonde sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim menen min nani suka no kambana ɗiɗo sanamuji himo inne ibrahim ɗum ko sanga nde ɓe yaaduno e annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu ha e laawol fa nadara nazaratan fi nnujumi qala inni saqim kamɓe annabi ibrahima ɓe tiggiti dow ɓe ndaari koode nden ɓe ɗayni ɓeeɗo yimɓe heferaɓe ɓe maaki min e hoore am miɗo muuseede ka mi woni ɗo ay bi maana wondugol am min e onon ɓeeɗo shirkayɓe tawa koye hoore laawol ka fokkituɗon kadi e shirkuuji monon ɗum ɗo ko ñawmolanaɗo ko muusendi wonandela kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu ɓe woni ɗon nde heferaɓe ɓe hucciti ha lutti seeɗaɓe maɓɓe ɓe maaki wonde tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin
e maki mi wondiri Allahu jalla wa ala ɗi sanamuji moɗon ɗi accuɗon ka nder cuuɗi moɗon imana ka cuuɗi ɗi darnuɗon ɗi andan ɗon hoore mon ko ɗon rewoton ɗiɗo sanamuji mi yahanay ɗi sanamuji ɗo mi fewjay fi majji ko attiwo yiltitale yogaɓe e maɓɓe nanɓe ɗum ɓen ko ɓe wi'uno sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mahallu shahidu on fof ɗo koko tawi kon ɓe inni sami'na fatan ɓe wi'ali sami'na cheykhan ɗum ɗo holli en wonde annabi ibrahima alayhi salatu wassalam hina ba'athahu llahu jalla wa ala wa arsalahu ila qawmihi kana shabban kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam fewondo joomi maɓɓe jalla wa ala immini ɓe o neli ɓe faade e yimɓe maɓɓe ɓen ari ko ɓe sukaɓe wonno koye hoore ngal sukayagal maɓɓe ɗon kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu ɓe tinni ɓe wakkili ha allahu tabaraka wa ta'ala yiɗi ɓe kanko allahu jalla wa ala o waɗi ɓe ñentinteɓe o waɗi ɓe almami allahu wi inna ibrahima kana umma o wi annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe laatinoke umma karamo koɓe tafsir ɓe jumhurul mufassirin ɓe maki kana umma ay bimana kana imaman wa qudwa ɓe laatinoke kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam koɓe almami koɓe ñentinteɓe kala artuɗo ɓaawo maɓɓe kono konngol goo ittangol e abdullah ibne abbas radiallahu anhuma ɓe maaki inna ibrahima kana umma ay ta'ifa kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu ɓe laatike kamɓe tun koɓe dental mana muɗum hakke koɓe tinni ɓe rewi kon allahu jalla wa ala ɓe tabite oɗo tawhid allahu azza wa jalla limiri ɓe wasi tawi kamɓe tun annabi ibrahima koɓe dental ko waɗi ɓe wakkilino ɓe rewi mo kanko allahu jalla wa ala yamiraɗi makko ɗin ɗi dendagal majji ɓe timmini haɗoje makko ɗen ɗe dendagal majje ɓe woɗɗiti ko ɗum allahu wi wa id ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna o wi janto tumade annabi ibrahima joomi maɓɓe jarri bornoɓe konngudi bi kalimati imam ibne kathir kañum e cheikh abdourahman nasiru saali ɓe maaki ay bi awamirin wa nawahi bimana ko yamiraɗi watteɗi kañum may haɗoje ɗe tawata ko terteteɗe nde allahu jalla wa ala jarri bornoɓe ɗum kamɓe ibrahima alayhi salatu wassalam kamɓe annabi ibrahima ɓe timmini ɗum allahu wi fa atammahunna ɓe timmini ɗum ay yamiraɗi ɗin fo ɓe waɗi haɗoje ɗen fo ɓe woɗɗiti ko sabu ɗum o wiri ɓe wa ibrahima alladi waffa ibrahima on mo tawata o timmini ko joomi makko tabaraka wa taala yamirimo ko kamɓe annabi ibrahim koye nder ngal ɗo sukayagal maɓɓe ɓe heɓi joomi meɗen tabaraka wa taala ko ɗetti ɓe kon o waɗi ɓe jaatigi o wi wattahada allahu ibrahima khalila allahu on jogitike annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu jaati o waɗi ɓe kadi almami kala neɗɗo artowo ɓaawo maɓɓe allahu wi inni jailuka linnasi imama min mi watte wonande yimɓe ɓen ɓe dendagal maɓɓe arteɓe ɓaawo maɗa ɓen almami kanko jommi meɗen jalla wa ala o ɗum o wi nelaɗon alayhi salatu wassalam summa awhayna ilayka an ittabi'i millata ibrahima hanifa yeeso ɗum mi wahinima an muhammad tigi koya jokku laawol annabi ibrahima ngol alayhim assalatu wassalam kanko allahu jalla wa ala o yamiri en ɗum ene ndeɗo mofte o wi qul sadaqa allahu fattabi'u millata ibrahima hanifa wonde ko yen jokku laawol annabi ibrahima ngol allahu azza wa jalla o wi waman yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah walaqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi l'akhirati lamina as-salihin ɓeɗo annabi ibrahima alayhi salatu wassalam heɓuɓe ɗiɗo martabaji e ɗiɗo darajaji fof kana fatan hari koɓe suka woni ko wonno kamɓe nabiyullahi ibrahima alayhi salam ona noon annabaɓe ɓe tawata ko luttuɓe ɓe se ndetti annabi yusuf e hoore muɗum kana fatan wa kana shabban fewndo kamɓe annabi ibrahima annabi yusuf alayhi salamu ɓe jarribano jarrabu ye molana ɗon hakkude maɓɓe e zuleyha hari ko ɓe suka wonno hattirde sukayagal maɓɓe jom meɗen jalla wa ala o jantanike en fi maɓɓe o wi falamma balaga ashuddahu ataynahu hukman wa ilma
وكذلك نجزي المحسنين ko annabi Yusuf annabi Musa alayhi salam e hoore muɗum ɓen e lelede Fir'auna e dundarankaako muɗum kañumma e Haamana en e Qaruna en e ko nandi sifa ɓen dundarankeɓe e bani Israila yorude hoore annabi Musa e hoore mum fewdo on sa'i kana fatan jomi men jalla wa ala ko ɗum o wi ka Qur'an o wi falamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin kamɓe annabi Musa alayhi salatu wassalamu nde ɓe yettino sagatalaku maɓɓe ngu haqqille maɓɓe ɗen ari e timmude ɓanndu maɓɓe ɗum heɓi doole de tawata ko doole laatiiɗe allahu wi fewno on saati noon min okkiɓe kamɓe annabi Musa alayhi salam nguuɗo faamu nguuɗo annabankaku ngal ɗo nelal kañum may ngal ɗo gandal min neli ɓe noon faade e ɓen ɓe min neli ɓe e muɗum allahu jalla wa ala mo waɗani en mise yimɓe moƴƴuɓe ka nder qur'anare makko teddunde tawa ɓenɗon e hoore muɗum ko ɓe sukaaɓe wonno ɓe nganndi ashabul kahfi ɓeɗo ashabul kahfi sukaaɓe ɓe tawata ko dogunooɓe galleji muɗum ɗin ɓe dogi ɓengureji maɓɓe ɗin tawi ko fii laawingol diina maɓɓe kan fiyoɓe woni yimɓe ɓe tawata ko ɓe muwahhidun wootindinɓe allahu jalla wa ala hara ɓe shirkanali mo few ɓe wakkili ɓe yehi ɓe wonoy ka fammere noon allahu tabaraka wa taala waɗi fammere nden kaburu wonande ɓe kamɓe ɓeɗo sukaaɓe tawi ɓeɗo ɓe doga hay e hunde siwana kulol watta ɓe shirkan allahu jalla wa ala naɓaali ɓe hay e hunde siwana laawingol kaɗo dina maɓɓe haulai kanu shubbana ɓeɗo ko sukaaɓe wonno ɗum waɗi si allahu jalla wa ala o wi nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqqi innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الله جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق ومن من جنتنتما من فلنتما خبار إيدو سكابي وني أصحاب الكهف هرقوا يموري كونغا هرا هاي إهولك وأندنا هوري مالك وكسلا جلاي مول الله فقرتو إنهم فتية أي ليسوا شيوخا بهارنا ما بيونو إنهم فتية بيكو سكا بيونو آمنوا بربهم الله جل وعلا تيجي تبنتنا بيغمدنا وبي بيغمدني جومي مامي وجدناهم هدى من كلمة بيدني بيغمدي بيوانغال وربطنا على قلوبهم من فيدك بيغمدنا نغال إفل تنغال كبير مامي إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا بيبي وان أولانو فيوندو بيولونو كو يسو لاندو أون تيجي بيولونو بإني وان لاندو كو دقيانوس أويتي الله أعلم باسمه كان يلاندو يهور مولو وهم بيتي وان ما بيرو سكابي كامبي بألامو إريودي ɓe ala jokkude diina makko kanko lanndo on balko allahu jalla wa ala ɓe woni rewde kanko lanndo on o nelaniɓe ɓe ari haa ɓe hewtika makko ka pale makko kanko lanndo on ko ɗon oɗo lanɗo landiɓe o wiɓe ko honno fiyake maɓɓe o woniri ɓe dari yeeso makko ɗon ɓe inni wonde rabbuna menen joomi amen momen rewata on rabbu samawati wal ardi ko on woni jeyɗo asamawuji ɗi jeɗɗi kañum ma e leyɗe ɗen jeɗɗi lan nad'uwa min dunihi ilahan menen min rewata min noddata reweteɗo hay e goto ko wonamo kanko allahu jalla wa ala laqad qulna idan shatata si tawi min waɗi ɗum haray ko pellet min wowli konngol ngol tawata ko konngol fenande si tawi hawri min darike min fewtini dewal ngal e goɗɗo goo ko wonamo kanko allahu jalla wa ala min noddani on ɗum kanko lanɗo o dari o fewti ɓeeɗo o wiɓe wonde himo fokkiti setew a waray si tawi hawri o iwtika setew makko o tawi ɓe waylaali diina maɓɓe kamɓe arti e diina makko kam o huwayɓe ko luttete filleede o sabu ɗum kamɓe ɓeeɗo sukaaɓe ɓe yaltani e ɗen koɗanɗe maɓɓe ɗon ɓe yalti e ɗen ceye maɓɓe ɗon tawi ko firarande diinihi
dogingol kaano diina maɓɓe la talaban li luqmati aishin wona ɗaɓɓugol fayre nde ɓe ñaamata ɓe wuura wona ɗaɓɓugol hay e hunde illa salamatan fi dinihim si wona kisal e diina maɓɓe kan hara ɓe shirkanali allahu jalla wa ala ɓeɗo haulai kanu shubbanan wa haulai kanu fitiyanan kono si tawi en daari alhaali sukaaɓe ɓen hanne ina yiya sukaaɓe heewɓe ɓe tawata ko yaltayɓe e leyɗe ɗe tata ko leyɗe julɓe ɓe immoɓe rewa kadi e laawi ɗi tawata ko laawi halkayɗi ɓe laawi harminaɗi shar'an tawa ko laawi ɗi andanɗa hoorema ko laawi clandestin laawi janfagol ɓe yaha leydi porto tawa ala ko woni ɓe naɓude siwana fiwol ɗum mukhalatatul kuffar yawgol jillodira e heeferaɓe ɓen kañumma yawgol ɗaɓɓa ñaamete ko on tigi ñaamata ko ta no woodi e maɓɓe ɓe andanɗa hoorema haysi a nani koɓe fiɓi kon e muɗum a tawi no hawri ko waɗi ko innugol koyo on tigi lumbu ma o wumba bi mana si tawi hawri a lumdaali hisuɗa feƴƴoyɗa koya wumbu hoore ɗon maaya hoɓɓe maɓɓe innama wonde ko barsa ma barsa o hewtoya barcelone ma o maaya o hewtoya barsa si tawi hawri julɗo suka mo tawata ko haanunoɗo janngude qur'an o maalito ndeɗo kanko neɗɗanke on o hunjo nde o janga tafsiru ndeɗo o anda nde o gollitira nde o janga sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam o daro o wallito ɗum oɗo dari ke tawi kanko o ɗaɓɓa yaltugol siwana fi yawgol kaleyɗe e feraɓɓen tawa kadi ɗum wona e laawol no sharia dina kan newniri noon ko tanamolna annabi Musa alayhi salatu wassalam kamɓe hoore maɓɓe nde joomi meɗen tabaraka wa taala humpitunoɓe wonde mo mari jiyaɗo ɓurɗoɓe marde gandal woni hadr kamɓe annabi Musa ɓe wi joni ɓe immoto ɓe seenoɓe ɗaɓɓoya gandal e jungo on ɗon annabi Musa no marno wondiɓɓe ɗuɗuɓe kono ɓe waɗano mo tawata ko raqibu maɓɓe on siwana suka ɓe ɗaɓɓano mawɗo hay goto ko ɗowtaɓe ko suka ɓe ɗaɓɓo إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا النبي موسى عليه السلام بما كان سكا مقبول يوسع بن نون قال ورمود كان فتى أن يدنكم مثل ثوته لهولين wondema ko innete sukaɓe ko gaynino haaju ko atti hayne laaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe seenaani fadlan noon ɓaawo maɓɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam walla fewndo maɓɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam haray ɗum ɗo si tawi en taskike ɗum ɗo koko feƴƴi ko attiɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam haray koɓe fewndinno kamɓe e zaman maɓɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu nde nelano hiɗen anndi mawɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓe wikkinoɓe mawɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓe potti takko maɓɓe dogi ɓe ko ɓeeɗon sukaaɓe wonno ko ari ɓatti nelaaɗo alayhi salatu wassalam wallitiiɓe haa kaano diina ka hewti en ɗo ɗo jeeya ko seedoto ɗum se ndaari ndeɗo qur'anare nde jogiɗen ɗo hannde hiɗen anndi wonɗo hoore muuɓugol ndeɗo qur'anare haa nde wonira ni ko suka wonno zayd ibne sabitin kañum zayd ibne sabitin kana fatan kana shabban hari ko suka woni ko wonno hari ɓe nawyaali fewndo aboubacre siddiq radiallahu anhu halfinnoɓe e lontal mum e fewndo usman bune affan kadi halfinnoɓe e lontal muɗum hari koɓe sukaɓe wonno kamɓe zayd ibne sabit sen ndaari kadalika oɗo sahabajo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama woni saad ibni muaz saad ibni muaz ko suka mo anndanɗa hoore ma ko terlen duuɓi 30 e gokku woni ko ɓe marno fewno ɓe feƴƴinno kamɓe saad ibni muaz hakke ko tawi kon ɓe wakkilanike kaaɗo diina ɓe rewi allahu jalla wa ala ko wonno joomi meɗen tabaraka wa taala waɗani nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ihtazza arshu rrahmani li mawti saadin ɓe maaki saad ibni muaz ma ɓe feƴƴini arshi allahu tabaraka wa taala on dimbino arshi allahu jalla wa ala on dimbi sabu ko saad ibni muaz ɓe feƴƴinno ko nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam allahu jalla wa ala imminno malaikaɓe guluuji
capanɗe jeɗɗo tawi ɓen noon ko tippotoɓe ɓe tawe e juulugol fure Saad ibn Mu'az. Neɗɗo mo tata o heɓano hari hay duuɓi 35 fewno o waloto fure, kono sabu ko kelɗuno o yeɗɗi kon arshi Allahu jalla wa ala on dimbi sabu muɗum. Sabu ko o kelɗuno o yeɗɗi kon Allahu azza wa jalla tippini malaikaɓe guluuji 90 ɓen ɗon ko ara ɓe tawe e fiyake fure makko on kanko Saad ibn Mu'az. oɗo kañum faamano oɗo qa'ida mo sukaɓe ɗuɗuɓe jogi hande tawata ko qa'idatun shaytaniyatun wa qa'idatun tahutiyya. innugol wonde si tawi hawri suka on o fijali ko o woni suka ɗon o fijoye fewdo ko woni mawɗo ɗum e wiwgol suka on ƴiƴan keccanɗan ko ɓeɗan diwa oɗo kanko faamano mo waɗi hadihi alqa'ida qa'idatun shaytaniyya wa hiya qa'idatun tahutiyya. ɗo ko qa'ida mo tawata ko sheytane yankojo ni oɗo hay marɗo hakkil tabintinanta oɗo qa'ida darande hay e wotere fadlan noon tawde ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko anduɗo diina oɗo e hoore muɗum kana fatan ko wana noon sen daari awwalu safirin fil islami mo nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe atti imminde on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam woni Mus'ab ibn Umayr. kamɓe Mus'ab ibn Umayr imminanoɓe senagol Madina nodda e kaɗo dina ɓeɗo e hoore mum nelaɗo alayhi salatu wassalamu na mawɓen imminno. Mus'ab ibn Umayr kana fatan ko suka wonno oɗole ko suka mo tawata o terti aduna few o yondini e muɗum o jokki nelaɗo alayhi salatu wassalam ko waɗi ko janta kon e fiyake qissa maɓɓe bi mana gurdam maɓɓe kamɓe Mus'ab ibn Umayr biro maɓɓe no jeyano e sonnaɓe ɓurnoɓe marde ko innete jawdi ko Makka. tawi kadi coñci si yalti Makka ɗo walla fiiji ko innete paykun no fijira maahimo ɓorno ari ɓurowo Mus'ab ibn Umayr e nder saare Makka nden nuuɗa. kono nde ɓe jaɓuno kaɗo diina islamu biro maɓɓe wi wonde si tawi hawriɓe tabintini jokkugol nelaɗo alayhi salatu wassalam kanko sonnajo o kuppay kala ko woni ɓe waɗanɓe. kamɓe Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhum ɓe maaki yoniɓe kamɓe jokkugol nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe yewtira ɓawo maɓɓe ko ɓeɗo inni ɓe seeni Madina kamɓe Mus'ab ibn Umayr ɓe noddi faade e kaɗo diina Allahu tabaraka wa ta'ala kamɓe e mo ɓe immindinano tawi ko sabu maɓɓe li mana kamɓe Allahu jalla wa ala waɗi sabu ha kaɗo diina islamu ka yaaji Madina sinelaɗo alayhi salatu wassalam heɓi noon hande kadi ɓe weera e muɗum Madina. kañum Mus'ab ibn Umayr ɓeɗo yondiniɓe no yondinori ni e aduna wano andirɗen noon ñande ɓe feƴƴinno ñande ɓe shahindina ka ghazwatu Uhudin tawi ɓe waɗi wudere nde wudere maɓɓe nde ɓe haddino kamɓe Mus'ab ibn Umayr tawi nde yonata ka sange maɓɓe tawi si tawi hoore maɓɓe nden suddama teppe ɗen yaltitay si teppe ɗen suddama hoore nden yaltitay. nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe yamirno sahaba ɓen fi lellintingol kasange maɓɓe on ko kaaki ɓe ɗetteno ɓe lellintino oɗo si tawi ko aduna hari ɗum no weeɓitaninomo moƴƴa kono wakkili o wallini ɗum ɗo mo jogiti kaɗo ɗina. kadalika si tawi en daari Abu Hurayrata radiyallahu anhu ɓeɗo e hoore mum kana fatan Abu Hurayra taw kamɓe fiyake maɓɓe on no mari kaawe molana tawde Abu Hurayrata radiyallahu anhu enen e nanude hadisaje maɓɓe kamɓe Abu Hurayra ko silmi naati islamu ko sanatu 7 bi maana hitande 7 hijriya ɗum woni amu Khaybara. kamɓe Abu Hurayrata radiyallahu anhu ɓe wondali e nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓuri duuɓi 4 ɓe wondali e nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓuri duuɓi 4 naatugol maɓɓe islamu e feƴƴingol nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓurali duuɓi 4 wano ardi noon ko sahihu al-Bukhari eno hafiz ibn Hajar al-Asqalani tigi ɓe sharhiri ɗum kono kañum Abu Hurayrata radiyallahu anhu en fof hiɗen andi ittiri koɓe filliko kamɓe tigi ɓe maaki heɓaaki sahabajo nelaɗo alayhi salatu wassalamu hay e gooto ɓurɗo ɓe hunjagol ko wiyete hadis
بسبي قوتو كتب ماكي هراي كون نونتو وني عبد الله بن عمرو بن العاص بماكي ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني بالأحاديث إلا عبد الله بن عمرو بماكي كان يعي بقلبه ويكتب بيده وكنت أنا أعي بقلبي ولا أكتب بيدي بماكي على هيئة قوتو الصحابة من الله عليه الصلاة والسلام بفق مأبه ومي إنتا هاري نواوي مبرده هنجاد حديث سنا قوتو وني عبد الله بن عمرو بن العاص بماكي أندل لكانيو كانكو أو ويندي no juude makko den sinelaɗo no makude o hunjo kadi ɓe maki min noon Abou Hurayra ha hande mi windade ha hande nelaɗo o makali mi windi ko ɓe makayno ko fuu mi hunjoto woni joni e nder ɗin ɗon duuɓi innen tun joni duuɓi nayi takriban e nder ɗin ɗon oɗo suka goto maketeɗo Abou Hurayrata radiyallahu anhu kamɓe Abou Hurayra ɓe wawi en fillanade hadise dolle ko waɗi ka kutubu sitta gila ka sahihul Bukhari ha ka sunan e an-Nasa'i ɓe wi wonde ɗeɗo defte jeego hadisaji Abou Hurayrata radiyallahu anhu wonde nder ton nen ko hadisaji goluji 5,374 5374 hadis kamɓe Abou Hurayrata radiyallahu anhu si wattama eɗen ɗon tati defte wattama eɗen ɗon jeego defte tati woni musnad imam Ahmad watta'u Malik sunanu Darimi woni kutubu 9 ɓe maaki Abou Hurayrata radiyallahu anhu no mari nder ton hadisaji guluji 9 e ko fawi eɗo ɓe tawata ɓe wuridali e nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko ɓuri duuɓi 4 tawile kadi ko suka wonno kamɓe ɓe ari ɓe waɗi mulazama e nelaɗo alayhi salatu wassalamu tamamal mulazama ɓe woni takko nelaɗo alayhi salatu wassalam onon en sen daari hande miɗen mari ɗo dolle sukaɓe woɓɓe heeɓi duuɓi 9 woɓɓe heeɓi 25 woɓɓe heeɓi 50 tawa ɓe ala hay hadisaji 10 ɗe tawata ɗen ɗon hiɓe hunjiɗi hadisaji 10 tawa ɓe ala ɗen ɗon hara ko hunjaɗen no ko muskila molanano ko angal artugol ɓen ɗon mo sen daari wona Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ɓeɗo nde nelaɗo alayhi salatu wassalamu feƴƴinayi no ari Ibn Abbas heɓali duuɓi 15 Ibn Abbas har heɓali duuɓi 15 kono hadisaje koɓe filli kon ko hadise e wulure kañum e temeɗɗe 650 1660 hadis tawi Ibn Abbas heɓali duuɓi 15 si nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe feƴƴini Anas bun Malik radiyallahu anhu en noon nde nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴineno duuɓi 14 ɓe marno wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam wonno hijira de seeni Madina hari on saati ɗon oɗo sahabajo woni Anas ibn Malik ko duuɓi 4 ɓe marno si Ummu Sulaymi addi ɓe okki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wondi e nelaɗo alayhi salatu wassalam wona kamɓe tigi ɓe maaki noon mi gollani nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam duuɓi 10 wattude e nayiji ɗin ɗa woni duuɓi 14 kono hadise Anas ibn Malik ko filli kon o hadisaje guluji ɗiɗi e ko fawi hadisaje guluji ɗiɗi e fawi kernen hadisaje guluji ɗiɗi e temeɗɗe 682 2682 hadis tawi kon heɓal duuɓi 15 kadalika yumma meɗen Aishata radiyallahu anha nde nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴinayno ko terlen duuɓi 18 ɓe marno harnogay on timmal kono yumma Aishata radiyallahu anha ɓe fillino hadisaje guluji ɗiɗi e temedere e 10 2110 hadis eɗon so tawi en daari ɗum ɗo ɓeɗo e hoore muɗum ko sukaɓe wonno e zaman nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe wakkilani kaɗo dina ɓe tinnani kaɗo hattirɗe tinnagol ɓe tinnani kaɗo hattirde tinnagol kono enen hande eɗen mari muskila molanaɗo ka hedde sukaɓe ɓen ko waɗi si tawi en daari sukaɓe ɓen hande en tawa ngamelo no jokki ɓeɗo sukaɓe hattirde jokkugol so daari en tawa puyndal no jokki ɓeɗo sukaɓe hattirde jokkugol wa illa so yi karmokoɓe no walli fotono e sukayagal maɓɓe defte ɗe tawata ko molanaɗe mawɗe kono sen daari imam al-Hafiz ibn Asakir
ndeno deftere maɓɓe wiyetende tarihu dimashqa deftere nde ɓe wallifi tawi ko deftere nde mujallad 80 bi maana 80 volume mujallad 80 ɗum koye suka yagal maɓɓe wanno tawi sabaɓe ɗen fof koye ɓe salmini baabe maɓɓe maaki rutta sa salminago e maɓɓe haa ɓe yalta ɓe ɗaɓɓoya gandal ɓe wallifano mofte ɗen deftere nde tawata nafa e mofte ɗen e immi ɓe yalti e leyɗe ɗen ɓe ɗaɓɓoye gandal ɓe waɗi ɗum ɗo deftere nde tata ko mujallad 80 fewndu on tumari ordinateur ala sakko waɗa copie colle fewndu on tumari dakkilo ara hari ko an jogitoto karamol ngol ka jungo maɗa ɗettaɗiri ɗin ɗaɓɓanɗa kan ko ɗon ɓe windi haa ɓe heɓi mujallad 80 waaliɗe no gasa innen ko ɓen ɗon kon no fanɗi si tawi o wi en netti wona ibnu abi hatim arrazi ɓe mari tafsiru qur'ana mo mujallad 100 ko ɓe firi ndeno qur'anare ɓe windi ɗe kadi haa ɗe waali ɓe maaki ka muqaddima maɓɓe wonde ko goɗɗo ɗaɓɓirinmi yomi firu deftere allahu nden tawi firugol nde kadi tariqa e uslubu mo mi jogiti on ko mi accali harfu hay e gooto sina mi firunomo maana makko on mi addino ka hollugol en wondema bi maana ɓe firnde few ɓe maaki si mi ƴetti kadi aya ko qur'ana mi attotomo firirde si tawi mi yi'aali firo makko toon mi yaaka hadisaji si mi yi'aali ka hadisaji mi yaaka konguɗi sahaba ɓen si mi yi'aali ɗon noon hannde kadi simin ndaara ko luttiti kolli deftere tafsir qur'ana mujallad 100 ɓe waɗani e musnad maɓɓe o musnad ibnu abi hatim arrazi mujallad wulure ɗum noon ko honto heƴanteen enen hay cuuɗi men mujallad wulure deftere neɗɗo gooto wona mawɗo dey neɗɗo gooto wakkili windi ɗum ɗon jooɗi ɗetti ɗeri ɗetti karamol ɗetti ndaha windi hadisaji haa timmi defte wulure walli enen hannde muskila meɗen on ko janngugol konko winda ɗon ko ɗum amande si ɗay ko ɗaɓɓugol aduna ɗum ɗon hiɗen softi hattirde softugol kono konko ɓen ɗo wallitiɓe windi konɓe waaliɓe maayi enen ko janngugol ɗum ɗon saliɗen hannde janngugol ɗum na hay wunjagol ngol taw ko jooɗagol taw heɓa tan jannga ɗum ɗon fira ɗum ɗon faama jooni noon ɓeeɗo ko sukaaɓe sifa men wonno ɓeeɗo koye hoore ndi leydi ɗo wona ndi wayla koye ndi ɓe wonno ɓeeɗo ko o asama mo rentuɗen ɗo wonno dow maɓɓe ɓeeɗo ko ngeenaange ɗo yaltayno e maɓɓe ɓeeɗo e hoore muɗum enen e maɓɓe en fof ko wiwɗen ko diina woota ɗum woni al islam ɓeeɗo enen e maɓɓe wiwɗen huunde wootere wonde ko faalaɗen ko aljanna ko wonɗen e dogude ko yiite jahannam kamɓe ɓe waɗi wa ɗum ɗo enen sen daroyke yeeso ɓeeɗo yawmal qiyamati ko ɗum marɗen ko wiye hara en daroy enen noon hannde so tawi hawri ko ordinateur ɗettuɗa a winday ɗo waɗa copie colle ha ronka kono kamɓe fewno on saati hari ɗum ɗon ala few ko ya jooɗo windira juuɗe maɗa ɗen ɓeɗo waɗi ko ɓe waɗi fof no cheikh l'islam ibne taymiyata rahimahullah kañum cheikh l'islami ko gonga koɓe feƴƴinayno kamɓe cheikh l'islami tawi duuɓi ɗin towi duuɓi 60 kañumma e tati kono nden andi kurkande nde ɓe kurkinde fof koye sukayagal maɓɓe adi kamɓe cheikh l'islam taymiyata ɓe jombano hay tawi kurkande nden fof ko kurkande islam ko ɗum waɗi si tawi karmokoɓe goo maaki wonde ibnu taymiyata rahimahullah defteɗe ɓe walli fiiɗen ko defte guluuji 4 woɓɓe goo wi defte ɗe ibnu taymiya walli fiiɗen ko defte guluuji 6 karmokoɓe goo maaki la yarifu ibnu taymiyata adada muallafatihi wo ibnu taymiya tigi rahimahullahu kamɓe tigi ɓe annda ittiri defte jelu woni koɓe walli ittiri defte koɓe walliti ko woni hiɓe marno si tawi ko gandal ɗum ɗon hara a ndaaru defte maɓɓe ɗen tun ma a yi'u kaɓe landa landal ɓe jaabi ɗum ɗon hollete ittiri gandal maɓɓe gam no yona en ɗum misal walla mise ɗiɗi pet ma mise tati so netti misal aranangal ko yowodiri e oɗo al aqidatul wasitiyya oɗo aqidatul wasitiyya maɓɓe ɓe gandi kon mawɗo gooto iwruno leydi no inne wasit leydi wonndi hakkunde e kuufa kañum may basra
kañum leydi ndi sabu ko ndi tumbi kon ka hakkunde ɗeɗo ceeɗe ɗiɗi ɓe inni nde alwasit kañum nden tumbere ɗon oɗo mawɗo no wiye Radiyuddin alwasiti alshafii o ari tawi ko hajji o fokkiti o tawi cheikh l'islami ibnu taymiyata rahimahullah o ɗaɓɓiri ɓe kamɓe cheikh l'islam ibnu taymiya ɓaawo o jantanade ɓe majjereji hewɗi saakiɗi hedde kaɓe woniri toon hedde ko yowndiri e dawla tatar e ko nanndi e muɗum o wi wonde ko o faala e junngo maɓɓe kamɓe ibnu taymiya ko yo ɓe wallifanomo deftere aqida nde tawata nde wonanaymo umdatan lahu wa li ahli beyti nde wonanaymo tuuginorde nde o janngata o fiɓa ko woni toon kon kanko e ɓengure makko nde cheikh l'islam ibnu taymiyata rahimahullahu ɓe ngantini ɓe makani mo darta karamokoɓe sunna ɓen ɓe heewi windude defte aqida yawndara wootere eɗen ɗon defte suɓoɗa nden ɗo waɗa umdatan laka wa li ahli beyti kañum Radiyuddin alwasiti fewti cheikh l'islam ibnu taymiyata ɓe maaki la uridu kitaban illa ma katabtahu anta mi faalaka deftere hay e wootere si wona an ibnu taymiya nde winduɗa ɗum ɗo holli mawɗo on no hoolino cheikh l'islam ibnu taymiya waɗi dambugal ngal o ɗaɓɓiri de ngal wonamo kala ɗaɓɓirteɗum babul aqida ɗum na hay mo kala heɗotoɗa wolnamaɗa fadlan noon fiya ɗaɓɓanmo yo windane ko wonantama umdatan laka wa li ahli beyti kañum cheikh l'islam ibnu taymiyata ɓe maaki fa alaha fi su'ali bi maana o tiiɗini moƴƴa ka landagol makko ka ɗaɓɓirgol lan kamɓe cheikh l'islami ibnu taymiyata ɓe maaki fa katabtuha wa ana jalisun ba'da al asri bi maana mi windi on aqidatul wasitiya ɗon mi windi mo tawi miɗo jooɗi ɓaawo alansara ɗo yo naange nge mutu tawi mi gayninde windude ɗo yo naange nge mutu tawi mi gayninde windude enen ɗo en jannga e nden duuɓi jelu wonɗen nde janngude ɗum kadi janngende ɗo haa sen fottoyi e annduɗo nde ko kadi moƴƴa on ɗo kadi janni e sikke ŋaande e janngal nde kamɓe ɓe jooɗi bayna al asri wal maghribi fa allafa al kitab ɓe windi ɓaɓe gayninde windude kadi kamɓe cheikh l'islam temiyata ɓe maaki nde saaki nde yehi caye heewde ɓe maaki mi watti ɗon wonde kala manin mi okki yimɓe ɓen duuɓi tati timmuɗi kala henndi ɗo nde yo timude o ndaara si tawi hawri o yii ton konngol gootol luutondirgol e aqidatu salaf yo o addanan ɗum si o addanilan mi ruttoto nde jinndi e nder duuɓi tati ɗin fof kamɓe cheikh l'islam taymia e marde ayɓe fewndo on zaman ɓe heɓaali hay gooto arɗo inni ibnu taymia ko wowluɗaa ɗo ko naani salaf wonirno e mo ɓurande ɓe hewtuno misra kamo haawara maɓɓe wondude e ɓemɓe ɓe tawno toon ɓaalanɗo on jooɗodi e maɓɓe kañum may ɓen karmokoɓe woni ɓe toon ɓe fuɗɗike wadde oɗo munasara maɓɓe ɓe landi cheikh l'islam ibnu taymiyata ko honɗum woni aqida ma on an ibnu taymia cheikh l'islam ɓe maaki ko yowodiri fiyake aqida an on mi wowlatamo shafawiya ko waɗi simi jooɗike mi wowlimo jooni on innayla wondema mi waɗanay o woni mujamala ko tuqiyami woni o waɗanne miɗo wallitino deftere gila mi wallitinde heeɓi duuɓi jeɗɗi nden deftere ɗon mi yaltinede mi jonna on ɗo hayna min janngata nde jonno goɗɗo o janngana on nde ko ɗum ɗo woni aqida an tawi ko ɓe faandi ko al aqidatul wasitiya hakkunde alansara e futturoɓe gayni o gasa ɗum ɗo innen no juuti seeɗa hono sen naari wona oɗo alqasidatu ta'iya maɓɓe fel qadar oɗo neɗɗo mo tata ko soɓuɗo alshii alrafidi thumma almu'tazili ibnu sakakini o wanno abiyatiji jeetati tawi ɗum ɗon fop ko fii tabintingol ko wiyete kon aqidatul jabriya hollugol wonde ɓiɗɗo adama on kala ko o waɗi o ala ikhtiyare muɗum ko allahu jalla wa ala forsim o waɗi abiyatiji jeetati o addi ɗin ɗon tawi ko landagol karmokoɓe sunna ɓen joni alhaali on mbimana abiyatiji ɗin
sa ndaariɗi moƴƴa a taway ko wiyete kon e dardagol no heewi tew e majji hono ɓaadi hewti cheikh l'islam ibne taymiyata rahimahullah fana alhafid ibne hajar al asqalani ɓe jantori noon ɓe maaki ɗi hewtu ibnu taymiyata kañum ibnu taymiyata ndaari abiyatuji ɗin jeetati ɓe janngiɗi haa ɓe gay kamɓe cheikh l'islami ɓe immaaki e jonde maɓɓe nden ɗon ɓe naati hay e suudu alhafid ibne hajar ɓe maaki ko ɗon ibnu taymiya helindiri koyɗe muɗum ɗen haa gasi on saati ɓe ruttiri nde ɓe jaaborimo kanko ibnu sakakini abiyatuji temedere e nogay e ko fawi tawi ɓe immaaki ɓe yehi hay e nokku hay e nokku ɓe sottali ɓe yehi he nokku ko ɗon ɓe soyindiri koyɗe maɓɓe so ndaari al ubudiyya maɓɓe on ko masala ɓe landano gonɗoni mana ya ayyuha nnasu ubudu rabbakum alladi halaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun gonɗoni mana oɗo aya ɓe jaaboyemo deftere oɗo waɗi kamɓe ibnu taymiya rahimahullah wona cheikh abdourazaq ibne abdulmuhsin al abbad hafidahum allahu ɓe maakirino wonde ɓe hawri e konngol cheikh al islam ibne taymiyata ka ɓe maaki wonde ma sadara minni illa ijabatu sa'ilin aw ifta'u mustaftin ɓe maaki min deftere hay e wotere mi windaali mi heɓaaki risala hay e gooto walla deftere nde mi windi tawa ko min tun ibnu taymiya immi windiri ko windin tamminde ko imma goɗɗo ara ɗaɓɓiranmi yo mi winda sifa wasitiya sifa tadmuliya sifa hamawiya sifa almurakishiya sifa al isbahaniya e ko nandi e sifa ɗen noon fof kamɓe chef on ɓe ɗaɓɓirte windugol ɓe windaga sa ɓe nodditira yimɓe ɓe tawata ko yimɓe saare nde ɓe maaki walla ifta'u mustaftin ma ɗum faljitugol neɗɗo mo tarta ko arɗo ɗaɓɓugol faljiteɗe ɓe maaki koɓe windi ko fuu ko ni yo noon ɗum ɗo karmo koɓe goo maaki adadu muɗum on ko guluuji jeego woɓɓe wi no fanɗi ibnu taymiya tigi annda ko walliti ko ɓeɗo koye sukayagal maɓɓe fuu ɓe kurkaniɗo sen naari wona imamu nawawi alayhi rahmatullah imamu nawawi ko duuɓi 40 ko fayi ɓe feƴƴiniri ɓe heɓano duuɓi 40 hay e joyi fadlan ɓe heɓa duuɓi 50 kamɓe imamu nawawi kana fatan kono karamo koɓe maaki wo muallafati je imamu nawawi ɗe fof si tawi ɗettama hara ɗe ɗetta haga ndaara kamɓe imamu nawawi koɓe walliti kon fuu ndaara duuɓi maɓɓe ɗi gila ñande ɓe jibina ha ñande ɓe feƴƴini woɗe wawi innude kamɓe imamu nawawi gila ñande ɓe jibina awa kontiren noon ɓe heɓuno ñande wo e ñande ɗeri 10 windali ha ñande ɓe feƴƴini ko waɗi kamɓe imamu nawawi ko janta fi maɓɓe ko e nder ñallal ko darsu 10 e goo ɓe ɗetteno darsu 10 e goo ɗin kadi darsuji imamon ɓe maaki mi wallinta bejjal an yiitere an ɗanota ko miɗo heddini harfu goto mo hunjaka e ɗin darsuji oko suka wonno ga ko mawɗo suka ɓeɗo wonno kono enen hande hene muskila meɗen on kam woni ɗum ko wiyete kon talabu dunya ɗaɓɓugol aduna gayni e newde haqqille ɗe ko innete janngorgol ko yimɓen ko ɗum ɗon jogiti woɓɓe ko yarata darsu ko fiwata inne ahi kaari kañum a yiyatamo e darsu ko ɗum ɗon ɓe yarata e darsu seede mum si ɓe ari ɓe udditi deftere nde yeeso ustage maɓɓe ɓe janngi ɗon haa ɓe ferminde nde udditama woñande ɓe arti yeeso ustage on kadi nde rewtatake fiw imam malikin ɓe maaki wonde kamɓe ɓe yaltayno ɓe ɗaɓɓoya hadise e nder ñallal ɓe janngayno terlen junngo karmokoɓe 50 ha 100 hadis ɓe maaki simi arti kadi hadisaje ko mi janngi e junngo maɓɓe ko ɓeeɗo fof sanaduji ɗin mi jillindirta sanaduji hadis hay gooto par ce que kamɓe no ɓe janngirayno noon hadise enen hannde na gooto enen hannde ko janngeten hadise ko ma'anamum on kamɓe noon fewno on saati hari hadise ko ɓe janngayno ɓe janngayno sanad makko on haa gasa ɓe jannga ma'ana makko on kadi kamɓe imam malikin ɓe maaki mi arteno mi jillindirta sanaduji hay gooto e ɓen noon karamokoɓe tawa kadi ko hadisaji ɗe fof ko hunjeteɗe
no hani en imminde wonkiji ɗi moƴƴa enen sukaɓe ɓen wakkilode fiyake kaadi ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wakkilike ɓe reenika ha ɓe jonnika tabi'ina ɓen kadi ɓe jogike kaɗo dina ɓe wakkilanike ka hattirde wakkilagol ha ka hewti atba'u tabi'in ko ni ka jokkiri ha ka hewti en hande no jeeya noon e ko ɓuri hulɓinade kon ene wata en delfuɗo hande ha kaɗo dina allahu tabaraka wa taala ka wona dina ka tata ko fewdo meɗen ka tippiti ha wona tawa ko fewdo meɗen kaɗo dina tippiti saabu on ɗum angal wakkilare meɗen e angal tinnare meɗen angal wakkilare meɗen e angal tinnare o jelo wonde yiwde ɗo sukaɓe jelo sukaɓe hara ɓe wonali illa ala tariqi cheytan ɓe wonali si wona e lawol cheytan ñallal ngal fof tawa hiɓe ƴawi ɗo e camionnette tum ma hiɓe ƴawi ɗo e biswal ɓe waɗi moteur toon hiɓeno darono sonka ɓe jinda e nder saare nden fof tawa ala ko jindiniɓe sina innugol ñamakalajo kaarijo no arde nokkel kaari ko golle ɗen fof no tuulan nahar golle ɗen fof woɓɓe maɓɓe no woodi kono jogiti koye ɗo kaydi weyi ko yowndiri information kañum may photo ji ɓenɗo ñamakalaɓe ko yaltugol jinda e saare nden kala photowal ngal ɓe yii ɓe notay ɗon goɗɗum kala leggal ngal ɓe yii ɓe notay ɗon goɗɗum ɓe jinda e maadiji ɗin ɓe nota e dolle maadiji gila bimbi haa kiikiiɗe waktu heewataɓe juula fi ɗum hay e huune ɓe anndi so sa fi darsu golle maɓɓe fof ko ɗum enen kadi ko fii wonɗum ko yowndiri fiyaake kaaɗo diina mo yewɗa wo kañum no maayi mos tawa fewdo wonno ka jahiliya o immotono o yaha jemma 21 soirée o memminoto ɗon o ama o hocco o cikko ha inne 4 du matin woɓɓe hocco cikko ha 6 du matin oɗo si o naati sunna si o fuɗɗike walade jemma taw yabulu cheytanu fi udunayhi iblis ara taw en natuɗo budde noppi ɗin o coofira e nduɗa o yaha o coofira e nduɗa kadi on tigi waalo tawi mo aywata ko wal tuulal layli oɗo o ɓantota ko o heɓana joomi makko hay raka'a wahida o heɓata oɗo noon hoccotono hocco cikko jemma o fof lakkere no ƴaara tahi mo welti kadi ɗum bonnatamo e hunde kono ko allahu yurminimo ɗon faaminimo oɗo sunna faaminimo kaɗo dina o ara o waalorowo fure fewdo sukayagal on tigi ko immotonoɗo o hocco o yaha ekkitagol yimugol ekkitagol amugol yawgol jinde e ceye ko nandi sifaɗin noon piiji waɗa bandiyagal heɗo musique waɗa o faama sunnata yawgol duɗal ɗum ɗon o ronkay ɗum yawgol ka duɗal o ronkay on fina yaltaynoɗo jemma gooto o bonna 500 000 o yalta jemma gooto o bonna 1 million bal woɓɓe yaltay jemma gooto ɓe lanca 3 million oɗo noon arta ka diina o faamine kaɗo diina inne juulirde kaarire no mari hunde kaari haajo muɗum o yaltina 500 ma o yaltina 1000 francs taale mo mari feere ko pellete mo mari feere ka o yaltayno jemma gooto o lanca 3 million noon weeta bimbi tahi mo mantora ɗum oɗo neɗɗo tawa fiyake diina wowlete aray dey siɗɗo men kaarijo no nawni mo waɗirni mo wattitiri ni ma o waye haray hiɗen heeɓi miskinaɓe ɗaɓen noon no hana waɗirede ma juulirde nden no mari haaju ma duɗal kaariwal no mari haaju ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo tawa koye wakkilo ɗefta 500 o jonno ɗefta 1000 francs o jonno ɗum ɗo no luutidiri yimɓe ɗuuɗuɓe hannde e sahaba ɓen ɗare omar ibne alkhattabi radiallahu anhu kañum fewndo wonno ka jahiliya hari no tiiɗi kono ɓa naati ka islamu ɓurtu tiiɗude noon ɓe naatu ka islamu ɓe ɓurtu tiiɗude na ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makani asli wonde annasu kalma'adin ɓe maki khiyaruhum fi ljahiliyati khiyaruhum fi lislami ida faquhu ɓe maki yimɓe ɓen alhaali maɓɓe on kamɓe suɓaɓe maɓɓe ɓen ka jahiliya ɓen ɓe tawata ka majjere ko kamɓe ɓurno tiiɗude si allahu jalla wa ala faaminiɓe diina kadi a tawi kamɓe ɓuri tiiɗude kono enen ɗo alhaali on no yurmi ha feƴƴiti haray
iɗen wasiyodira enen meɗon sukaɓe hunde ara nerenen kulol allahu jalla wa ala kulen allah subhanahu wa taala leylan wa naharan sirran wa alaniyatan jogittoɗen kulol allahu jalla wa ala no nelaɗo wasirno no Muad ibn Jabal ɓe maki ittaqillaha haythuma kunta enen kadi jogittoɗen ɗum hulen allahu nokku kala ka wonde wata en jaɓu tuuyo aduna naɓa en wata en jaɓu sowwon sinande cheytane naɓa en wata en jaɓu beleɗe wonkiji meɗen ɗin jokka en waɗi ɗiɗo piiji ɗi tati kala mo neɗɗo ɗiɗo wonanimo almami haray o ɓorrama si iblisa woni almami ma ara e ɓitana allahu wi innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sair ko noddata fedde makko nden ko fiyoɓe laato yimɓe yiite ko wona noon si tawi hawri a darike en oɗo neɗɗanke a jokki tuuyo ɗan ɗo gurdan aduna ɗan ɗaynima haray fima boni allahu wi wama alhayatu dunia illa matau lgurur o wi la tagurrannakum alhayatu dunia mbeleede wonki maɗaki nafsu cheyi jomi mi wi inna nnafsa la ammaratun bisuu'i wonki sinaki allahu jalla wa ala yurminiki kiɗo wonki ko noddayki faade e ko wiyete kon bone ibne adam naaya a jokku ɗiɗo piiji tati ɗi wonanama yeeso haray wakkiloɗen hulen allahu jalla wa ala anditen hadise mo nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wondo ka sahihayni hadise abi hurairata radiallahu anhu ɓe maaki sab'atu yudilluhum llahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu imamun adilun wa shabun nasha'a fi ibadatillah kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki jeɗɗo noone yimɓe no woodi allahu azza wa jalla waɗoyeɓe ka ley ɗowdi arshi makko ñande tawi ɗowdi ala sina on ni ɗowdi ɗo kanko allahu tabaraka wa taala ɓen ɗon jeɗɗoɓe nelaɗo o limi ɓe fuɗɗori almamijo bimana yeesojo nunɗuɗo ɗimmo on mo ɓe janti on ko woni mahallu shahid meɗen o ɓe maaki wa shabun nasha'a fi ibadatillah e on suka mo tawata kanko wakkilke on jarɗi o mawni e rewgol allahu tabaraka wa taala wakkiloɗen reenen ɗum ɗon wakkiloɗen reenen sukayagal meɗen ngal aroye yawmal qiyamati tawa en joyeteɓe yimɓe ɓe tawata ko waɗoyteɓe e ley ndiɗo ɗo neɗɗo si a reenike sukayagal ma ngal allahu renete ka nawyuɗaɗo undaren karmukoɓe ɓen kaɓe woni sukaɓe ɗon madama ɓe reenike ɓe jogitike dina allahu tabaraka wa taala kan eɗo goɗɗo maɓɓe no heɓa duuɓi 90 timmuɗi tis tawa hay joni haqqille makko ɗen bonaɗe ndare won cheikh salihu lluhaydan hafidahullah duuɓi 90 timmuɗi tis kono haqqille maɓɓe ɗen ha joni waylaki si ɓe ɗetti aya qur'ana ɓe soggay mo ha o yalta si ɓe ɗetti hadise ɓe soggay ha yalta so ɓe waɗanima nakkulu e deftere a yahay tawa ko noon tigi waluri ɓeren ko ɗum allahu jalla wa ala o waɗi sunna makko nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɗum wasino ibne abbas ɓe maki ihfadillaha yahfadka ɓe wi goto e karmokoɓe salaf wala cheikh mouhammad docteur mouhammad gays ɓe jantori noon ɓe maki wonde goto e karmokoɓe salaf ñande goore o wonno e nayewu makko tawi noppi makko ɗin no selli o nanay ko selli gite makko ɗen no selli o yiyay ko laaɓi pos tawi kadi haymo mari doole o ɗettay piiji o seppay o yaha e nokkeel mo wuuriduno e sukaɓe ɓellandimo en niyam fiyake ma no hawɗi dey hiɗa wawi tende piiji goɗi tata menen sukaɓe ɓen mi wawata tendere cheikh usamin ko noon ɓe wawno par ce que ɓe yaltide no tullabuɓe maɓɓe ɓen kamɓe cheikh mouhammad ibne salih el usaymin ɓe waɗideno e maɓɓe sport nde wonne no jeeya ko janta ko ɓe wi ahyanan cheikh on e hoore mum adotono kañum ɓen sukaɓe ɗo wonne yeeso e reeni fi shababiyatihi allah jalla wa ala reeni ɓe fi cheikhukiyatihi woni alhaali woni ɓeeɗa oɗa goto e mawɓe karmokojo salaf o fewti sukaɓe ɓen ka jabagol ɓe o wi wonde menen mi wonno yimɓe ɓe tawata ka mi wonno sukaɓe ɗon mi reenino e sharia allah tabaraka wa taala o bimana min joguitimo ha moƴƴi min reeni tere amen ɗen heno min nawyi hande aljazau min jinsi l amal allahu renani min tere amen ɗen wona guite boni wona noppi boni wona ɗengal tuuni wona hay e hunde e alhaali amen o woni ko boni ko noon min nawyi kono hay joni allah jalla wa ala no renani min ɗen tere amen aray wakkiloɗen renoɗen moƴƴa ka sukayagal meɗen ɗo haray
wasiyedi mo mo wasiyondirten on ko wakkilagol janga wakkilo den jangen kaado diina ande wonde gandal ngal ɗum ko geɓal neɗɗo mo tawata ko o suka gandal ngal ko geɓal suka si tawi laawi ke ma heɓaali haray fiyake maɗa on boni ibne abbas ko ɗum ɓe maaki wa ma ata aliman al ilma illa wa huwa shab allahu o kaali gando gandal si wona tawi ko o suka ko ɗum ɓe holli en wonde a wawi manditade wo kadi ka sukayagal ma kamɓe ibne abbas ɓe maaki talabu lilmi fi lsigari kannaqshi fi lhajari wa talabu lilmi fi lkibari kalkitabati fi nnahar ɓe maaki ɗaɓɓugol gandal e paykuyagal muɗum ka sukayagal mum on tigi manditoray wa fiya siifi ciifol e hoore fetere no ɗum tabitirta noon ɓe maaki amma accugol on tigi ha o nawya o naata noon e talabul ilmi ɓe maaki ɗum no wawi windugol e hoore ndiyam caangol ko wata gasude en andi piiji ɗi fof si innama no satti no jeeya ko ɓuri sattude kon tabintingol bindol e hoore ndiyam waɗi a ƴetta e har fu on dow ɗo ya hewtumo ley tawa dow on yeyi ko ɗum waɗi neɗɗo on si o jangi pewno kam woni mawɗo ɗum kanko fayda ko o jangirta hannde kadi ko yo heɓu doon o rewira joomi makko wona ko o mandito o janna woɓɓe o waɗi si tawi o jangi bimbi ɗo yo kiikiiɗe haray ɓuri si o jangi kiikiiɗe ɗo yo wiye bimbi haray ɓuri oɗo waɗi fewnu ka wonɗen sukaaɓe ɗon ko ɗon woni ko jangeten si en jangal ɗon gasata imamu shafii ko ɗum ɓe maaki man lam yaduk murra taallumi sa'atan tajarra'a zulla aljahli tula hayatihi ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى وإن لم يكونا فلا اعتبار لذاته كما إمام الشافعي بماك رحمه الله ومن لم يذق مر التعلم ساعة كلا نتنا موكلاك أنا عندي ربك الجندل نهادي موكلاك مير وقولون يرو ساعة o ara o janga o duumo e ɗum ɗon ɓe maaki tajarra zulla aljahli tula hayatihi oɗo woɓay jaafere majjere e nder gurdam makko ɗam fof majje tana on fof koye an haala memmine fi dina inna min kadi tana on fof kon si fi dina memminama haray ko moƴƴamma ko ya deƴƴu hay julde a susta darnande o jelo marɗen hannde taaɓe furɗi taaɓe wata darnude julde njelo hannde taaɓe furɗi ɓe wata noddinande julde njelo furɗuɓe islamu hannde landotoɗa maana la ilaha illa llahu taaɓe anda landoɗaɓe shurutu la ilaha illa llahu ɓe anda landoɗaɓe nawaqidu la ilaha illa llahu ɓe anda landoɗaɓe shurutul wudu ɓe anda arkanul wudu wajibatul wudu sunanul wudu mubtilatul wudu taaɓe anda ɗiɗo hayko kono taaɓe wondi e puri maɓɓe ɗi sallandi kamɓe naka diina ɗo men jibina to ɗum ɓe maki tajarra ka'sa aljahli e nuskagoɓe maki tajarra zulla aljahli tula hayate ɓe maki kamɓe imamu shafii o man fatahu taalimu waqta shababihi kala mo tawata jangugol ngol jannegol ngol laawike mo fewndo ka woni suka ɗon ha o nawyi ɓe maki fakabbir alayhi 4 li wafatihi oɗo sa yimo haray yo wowa si ko fure woni yeeso ma habbir kabbirali nayi e hoore makko feƴƴa ɓe maki wazatul fata suka wallahi bil ilmi wattuqa ko innete suka ko wonduɗo e gandal kañum may kulol allah ɓe maki wa in lam yakuna si ɗiɗo ɗiɗi ala e makko fala i'tibara li dhatihi ala ko taske e makko hande kadi inne oɗo ko sukani ala ko taske e makko inne oɗo ko sukani ko be wakkilo nden ka sukayagal meɗen jangen kaɗo dina hattirde jangugol anne wasiye meɗen tammo on ko ɗum woni attamassuku bilkitabi wassunnati bi fahmi salafi jogitagol deftere allahu nden e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalamu no ardiɓe ɓen ɓe famiri ɗum wonen yimɓe ɓe tawata ko en jogitiɓe alqur'an jogitiɓe sunna yewiren ɗum ɗo allah tabaraka wa taala selen albida seren e alkhurafat walmukhalafat allahu jalla wa ala ko wigo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun
o wi jokke ko tippina e hoore mon ko immorde ka joomi mon. Alquran munazzalun min indi rabbina والسنة كذلك منزل من عند ربنا جل وعلا. ديدو دي نون كو دي وحي الله وي ينجوكو دي دو دي ينجوكو دي ورد ستوي نلانو عليه الصلاة والسلام لما كان يقول حديث ونوك مستدرك للحاكم لما تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لما كتاب الله وسنتي mi accani on piiji ɗiɗi fodde hiɗon jogitiɗi mbawan o majjata few deftere allahu nden e sunna an on deftere allahu nden e sunna an on sunna nelanon alayhi salatu wassalam ko be wakkiloɗen jogitoɗen ɗum wata hodu en janfo en ɗayna en ko yiyete yimɓe majjuɓe kono yoolade bida'aji tawi waɗɗum imam kubayl ibni iyab en ɓe maaki alayka bi tariqi lhuda لا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين بما كهيكا مياميري ما جوكو لا والبي وانغال وتهود داينو ما كتايكو كسيدا بجوكتا دون ولي دائما وابدا لا والبي وانغال كسيدا بجوكتا دون الله وقليل من عبادي الشكور وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم سيدا جوكة الله والله بماكي وإياك وترق الضلال نهديم لاوي مجر جري نهديم ولا تغتر بكثرة الهالكين وتهد جنف ما دينما ko tawi ɗuuɗuɓe jokkuɓe ɗum ɗo mana halkiɗen ɓurɓe ɗudde ɓen ko kamɓe ko ɗum ɗon ɓe jokki minen anndi allahu jalla wa ala jantani ken fi wa kathirun minhum fasiqun fa aba aktharu nnasi illa kufuran walakinna akthara nnasi la ya'lamun walakinna aktharahum la yashkurun wa in tuti akthara man fi l ardi yudilluka an sabilillah إذا فو الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إذن كي أندار الله والقوم أندن ننكدي والنفتوي هولي إنما الحق لا يعتبر بكثرة الاتباع إنما يعتبر بماذا؟ بالدليل أولو قوم أندار ارتاك إنه قل أربد أدبن كروياري كدليل أندار بتفي ولوات ستوي فانلانو عليه الصلاة والسلام يجومي مأبب يمري ينجوجتو الجماعة الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نلانو أماك عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة أولو جماعة يمبمي وقبوبي ودي اعتبار أولو جماعة بالكثرة علماء بماك الجماعة لا تعتبر بالكثرة إنما تعتبر بموافقة الحق عبد الله بن مسعود بماكي الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك بماكي جماعة كونكو فيبونديري غوغا حيثكو أنتم تبي أدنى فوني مؤمن ببتاتكو بمبتدعة تبي كو أنتم جوجتي أولو سنة هراي فأنت الجماعة هراي فأنت الجماعة إذن تنكو هون نهانو دي واتو دي يلي إمور مؤيا أنن wondema kadi oɗo gonga alhaqu la yuzanu birrijali innama arrijalu hum alladhina yuzanuna bilhaq Cheikh Ousaymin ɓe maki wonde gonga o wana worɓe ɓe ngo peesirte docteur kaari wi hunde kaari oustad kaari wi hunde kaari alhaji kaari wi hunde kaari ceerno kaari wi hunde kaari moko baabe kaari ɓe wi hunde kaari la بماكي الحق لا يوزن بالرجال ونا ورب بنفيسر تيغونغو إنما الرجال هم الذين يوزنون بالحق هو ورب بنفيسر تيغونغو كمي واتيك هوري غونغا ناري أودو كو غوركوني كانا غوركوني هنوكو بي إتو دي نصوص الكتاب ونصوص السنة فامرن ديدو كما فهمها salafuna salih wadi sahabat be faamu dum hagasi be gollitiri konko be faami non Allahu bi radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar
tabi'ina ɓen e hoore mum ko ɗum ɓe faami on faamu sahaba ɗen ɓe duumi e hoore makko haa ɓe jeya e ɓen ɓe tawata ko alqurunu salasa almufaddala on elaano maaki kon ko hadis imran ibne husain wonno ko sahih muslim ɓe maaki wonno ko sahihayni ɓe maaki wonde khayru nnasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum ɓe janti ɓeeɗo fof ko faamuji maɓɓe ɗi tawata ko hisuɗi ɗin ko ɗiɗo kala neɗɗo faalaɗo wonde min alladina tabau haulai bi ihsanin ko ɓe o faama ko ɓe faami ɗum imamu zenjani ɓe maaki kara'iya maɓɓe tadabbar kalam allahi wa'tamid alkhabar wa da anka ra'yan la yula'imuhu asar wa nahja alhuda falzamhu ɓe hattali ɗon ɓe maaki waqtadi bil ula hum shahidu tanzila allaka taljabir ɓe maaki jogito qur'ana e sunna ɗum tadabbar kalam allahi wa'tamid alkhabar ana cheikh abdulmuhsin al-abbad ka sharhu ma cheikh abdurrazaq ibne abdulmuhsin al-abbad ka sharhu maɓɓe no ɓe maaki wa nahja alhuda falzamhu laawol peewal ngal jokku ɗum nano ya taƴan hoorema waqtadi bil ula ñentina aramɓe ɓen woni ɓeeɗo sahabaɓe ɓe maaki hum shahidu tanzila allaka tan jabir ɓeeɗo kamɓe ko yeeso maɓɓe ko tippi kon tippi kono wasi allah wi fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa qad ihtadaw si tawi ɓe yimɓe gomɗini sifa onon sahaba ɓen ko gomɗin ɗon kon harayde ɓe feewi idan ko ɓe wakkilo ɗen tawa sen faamay qur'an kono ɓeeɗo faamiri sen faamay sunna kono ɓeeɗo faamiri si faamuji meɗen ɗin e faamuji ɓeeɗo ɗi lutodiri ara en borrama ara na gandal marɗen waɗi hiɗen anndi imam ibnu qayim al jawsiya ɓe maaka ni en ka alkafiyatu shafiya maɓɓe woni oɗo annuniya ɓe maaki wonde alilmu qala allahu qala rasuluhu qala alsahabatu hum ulil irfani ɓe maaki mal ilmu nasbuka lilkhilafi safahatan bayna qawli rasuli wa ra'yi fulani ɓe maaki wonde ko innete gandal ko qala allahu qala rasuluhu qala alsahaba mana muɗum sa firay qala allahu a filiray ɗum qala allahu ma firira ɗum qala arrasul ma firira ɗum qala alsahaba ko ɗiɗo woni koye ko firirte qur'ana kon fof ko si ɗum ɗo heɓaki toon nokkugo si yehe nokkugo ala noon kadi qala arrasulu ɗum kadi firira ɗum hon ɗum qala arrasulu walla firira ɗum qala alsahabatu hum ulul irfan ɓe makima al ilmu nasbuka lilkhilafi safahatan bayna qawli arrasuli wa ra'yi fulani jiyaka e gandal innugol ma kaarijo wi hunde kaari nelano ɓe makirni eɓɓaɗin noon piiji gasata si innama qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam accirni hande kadi sa wi ɗum qala fulan yo hatte ɗum yo ɗum ɗo yone ko waɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe tungoye waɗɗi e ñentingol e yimɓe ɓen ko lutti kon fof kono new kono imam ibne qayyim ɓe maaki ka ɗuma honno e tesadu almaad maɓɓe ɓe maaki annabi sallllahu alayhi wa sallam wahdahu wajibu littiba wa kullu man siwahu sayahu littiba kamɓe tun waɗɗi e ñentingol ko lutti kon fof kono newo kon sonti feppodire maɓɓe o jokke ɗum waɗi ala imma al arbaa gooto e maɓɓe noddali goɗɗo e jokkuɗum gila imam abu hanifata kamɓe imam abu hanifa ɓe maaki ida sahha alhadithu fa huwa madhabi kala hadise mo yi'uɗon himo selli haysi min abu hanifa mi yi'animo ko madhabu an onno ɓe maaki la yahillu li ahadin an ya'huda bi qawli ma lam ya'rif min ayna akhadnahu riwaya go ɓe maaki haramun ala ahadin ɓe maaki haramun ala kulli man ifta bi qawli ma lam ya'lam walla ma lam ya'rif bi dalil ɓe maaki daganta ko hay gooto yo ƴettu konngolam min imam abou hanifa o inna abou hanifa maakirini yo gollitira ɗum hara wannda kon to dalil an ɓe maaki daganta ko mo few ko waɗi namin jokkete ko dalil jokkete imam maliki watti ɗon kamɓe gari ɓe maaki ida sahha alhadithu fa huwa madhabi hadise si selli ko ɗoni konngol an ko ɗoni madhabu an ɓe gayni ɓe maaki ma minna min ahadin illa wa yukhadu min qawlihi wa yutrak illa sahiba hada alqabr fa ashara ila qabri nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe
ɓe hollen en ala hay e gooto ɓaawo nelaɗo alayhi salatu wassalam mo inneten kala ko wowli ko en detten ko en suɓu kala ko feppodira e qur'ana e sunna detten kala ko feppodira e qur'ana e sunna wallenen imam malik ko ni ɓe maaki innama ana bachar ɓe maaki usibu wa ukhti miɗo hawrita miɗo falja fanzuru fi ra'yi ndaare e pehe anden fof kullu ma wafaqa alkitaba wa sunna fakhuduhu wa kullu ma khalafa alkitaba wa sunna fatrukuhu ɓe wi imam maliki ñande ɓe waalino ka daɗɗudi maɓɓe feƴƴingol kamɓe imam malik ɓe fesi gonɗi maɓɓe ɗi yalɗi ɓe landa enen imam maliki ko hunɗum woni on e fesinde ɓe maaki wallahi ko maapininmi ko yeru lande ko mi landa kon tawaɗen ɗon ko ijtihadu am mo mi waɗi mi jaabori ɗe ko maapininmi ko fii ko honno mi tawroyta joomi an tabaraka wa taala wondude eɗin jaababuyeji ɗo ɓe maaki ko ɗum ɓe woni wollude imam shafii nafse chey kamɓe imam shafii ɓe maaki ida sahha alhadithu fa huwa madhabi ɓe gayni ɓe maaki ajmaa almuslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama la yahillu lahu an yadacaha li qawli ahadin kainin man kana julɓe ɓe fof fotti kala feeñanɗo ɗum sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam no harmanimo yo accu sunna on o jokka mawɓe kaariɓe maaki hunde kaari bolonda kaarijo haldi hunde kaari mokko baɓe kaariɓe wi hunde kaari ustadu kaari wi hunde kaari no harmanimo tertagol maako nelaɗo on o yahana maako goɗɗo go imam ahmad ibne hambal nan so cheyɓe maake ni kamɓe imam ahmad ɓe maaki ida sahha alhadithu fa huwa madhabi si hadise selli haysi mi yaalimo ko madhabu am on ɓe gayni ɓe maaki kamɓe imam ahmad ɓe maaki man radda haditha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fa huwa ala shafa halak kala neɗɗo mo tawata o rutti hadisa niraɗo alayhi salatu wassalam mo toni gay ka halakuya ɓe maaki fa dinu nabiyi muhammadun akhbaru ni'ma almatiyatu lilfata athar فلربما جهل الفتى أثر بما لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار بما فدين النبي محمد أخبار دين محمد عليه الصلاة والسلام ويندي دونك خبر ويندي لكلابي فسك قرآن كسنة نهنتي ما نعم المطية للفتى آثار wodi moƴƴani suka ko catoto o jogito batteji ɓeeɗo araɓe moƴƴuɓe ɓe maaki la targabanna anil hadisi wa ahli wata oño sela yimɓe hadise ɓe ndeyi jokkuɓe sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam jokka pehe yimɓe ɓe ɓe maaki fa ra'yu laylun feere karamo kojo ko niwre ko towi alluwal wo ko ɓe nde yonnore qur'ana e sunna ɓe maaki wal hadithu nahar hadis on kañum no feeñi kene pettan ko ñalorma ko ɗum nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam taraktukum ala almahajjati albayda layluha kanahariha la yazigu anha illa haali ɓe maaki wala rubbama jahila alfata athara alhuda walchamsu basigatun laha anwar ɓe maaki no heewi no araka suka on majjata laawol ngol pew sabu honɗum hoolagol makko mawɓe bolonda ma hooragol makko oustage makko ma hoolagol makko ɓeɗo o jogitoɓe kamɓe ɓe faljata pew kala ko ɓe maaki ko mbaale e teddugal o sela laawol nelaano few tawile walchamsu basigatun laha anwar sunna on no henti mo laaɓi pos mo mari nday gooti haray ɓe wattoyde moƴƴa hattirde wattugol yiɗi haray hunde nayam e hunde hikkunde ɗon nde sakkitorten nden wasiyogol kañum sukaaɓe ɓen ko wiyete kon attahalli bi ahlaqi salaf jikkinorgol cuɗinora jikkuji salaf ɗi waɗi ɗum ɗo yimɓe buyi hannde no mankiraɗo taa ko nodditiiɓe ka sunna sa ndaariɓe min baabi al ahlaq ka dambuɗe jikkuji a tawa e jikkuji maɓɓe ɗin kanu haa feƴƴiti ɗum ɗo ko ɓe jangen al adabu l islamia jangen al ahlaqu l islamia wakkiloɗen kadi jikkinoɗen ɗin jikkuji allahu subhanahu wa taala o mantirno ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam o wi wonde wa innaka la ala khuluqin adim allahu jalla wa ala wondi ha gasi waɗi jawabul qasam